icya mbere burya gikomeye cyane ni ubuzima. Kugeza amagingo aya ngaya isi yacu yateye imbere mu buryo bukomeye, ariko kugira ngo uzasubize umuntu umwuka w'abazima biragoye, nta nubwo binabaho. Icyo ni ikimenyetso cya mbere rero kigaragaza ubuhangange n'ubudasa bw'Imana. Umuntu muzima ntabwo yarakwiye kuvuga ngo Yezu nyereka ikimenyetso kugira ngo nkwemere. Oya, niba hari n'ikintu cyababaje Yezu cyane, ni ukubona abantu bagendana buri munsi bamubaza ngo twereke ikimenyetso. Akora ibimenyetso buri munsi, aranabitwereka buri munsi, nta mpamvu yo kumubaza ibindi bimenyetso birenze. Umuntu ufite ukwemera rero nicyo kintu cyonyine dutandukaniyeho n'abantu badasenga, bifuza ibimenyetso, bajarajara hirya no hino bashakisha ibimenyetso bikomeye cyane kugira ngo bemere. Yezu mwiza udukunda rero atandukanye na telefone, atandukanye cyane n'ibyifuzo byacu, kandi ugushaka k'umuntu ntabwo ari ko gushaka kw'Imana.